Koe lotu whakaaho ki a whakaloto lahi mo whakatoa me lie me wholofola. Ka veinga, o tua whai ki he enelea. Potu wholofola ulua kolinto vai hongo fulu vesta tolu, kua te eki ke mo ua ki mautolu e ha whaahinga ahi ahi o ku tae hoa mo e tangata. Pea koe o tua koe tokotaha o ku whai ki he enelea, pea i kai tene whakangofua ke ahi ahi ki mautolu o ma kehe atu i ho mou mawhai. Kai kehe tene ngauhi whakataha mo e ahi ahi hono hao anga whoki mei ai, koe uhi ke lava hono kātaki i. Emeni. Ke tau lotu. Tamai mafi mo whai manawa ofa ai a Fiona. He kai pe te whiu pe pahi he lotu mo e tau tapa ki a te koe, koe uhi koe o tua ai a Fiona o ku ke whai ki ho o lea. Talupe mei he kamataanga, koe foi wholofola ko toa pe ai a Fiona, o ku kei tuupe o au ki he ahoni, io o lawi kuonga pe ta ingata. O ku te eki ai pe ke iai ha wheliuli waki he wholofola ai a Fiona, pe aku mo oni ai ako naki o e aho ko e ni, koe otua, koe tokotaha o ku whai ki he enelea. Eiki, koe uhinga ia e ku kole maupe ke tau pe mo koe sisu, he ko ilo whakapapau, hei kai pe iai ha taimi e li wai ho o lea mo ho o tauhi o ku whai ma aku. I ho hua whape sisu kalaisi ko koe ho whakamoui. Emeni. Whakamaloat ke te koe, o ko ke kau mai ke talotu huwhia he hawani. Ko iai nei ha taimi o ko ke ongo iai ko i kai whai he otua ki he enelea. Ne wholofola he eiki, te ne whoaki mai hono alo ke ne huhui e tau ngahia. Pea ne whakamooni ki ai a mamani he tau e wāwhi ko hili. Ai hoko mai a sisu, whoaki hono sino mo hono taa ke ilonga a ia tene tui ki ai, tene mau ai mo uita engata. Pea koe tau whakamooni ia, te tau mau ai mo uita engata, he na e wholofola he otua ko ia e tui ki he enepekia. Tene mau ai mo uita ngata. Io, hei kaipe tene omi e ia hawhai ngata ke hulu atu i ho tau mawhai. Emeni. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.